كتاب 11 باب 12 درس إنكم ملخص الفقه في التعصيب نيوتين في حب تقول حبته التعصيب كويت حب تقول لغة كهالة مصدر عصب كي يلتر دكابي ككابي يلتتا يعصب دينو حب تعصيبا حب قول فهو معصب كويت حب تقول مأخوذ كي يتاد من العصب إمر دكابي بمعنى الشد كتيدي والإحاطة هوبتغول والتقوية أتيدينغول ومنه نجاي مودو الأصوائب كابي وهي العمائم كلون ميتلي والأصبع كويتكو هبتكول في الفرائد كندون دي كانيو جمع عاصبين كو جمع هبتيبه لفظ كو كونغول يطلق نغول نوولي على الواحد يدو غوتو فيقال إنه زيد asbatun ko habbitido waytulaqu hino wellite kadi alal jamaa hore jamaa inne wa usbatu rajuli habbitibe gorko qarabatu ko battibe mo ben min jihati abi hella kabe makko samawu be wiiri dum do asbatun habbitibe li annam sabu kambe asabu bihi be habbitade ke mo be habbondiri e makko kadambe ay koni ahatu bihi be habbondiri e makko kullu shen kala hon istadara hino yiltundira hawla shay'in bangende yahunde faqad asaba gomdi no faqad usiba bihi gomdi habbindira may mudu fal adabu tarfu fal abu ben on tarafun ko caldi wal ibnu bi don tarafun ko caldi wal akh nena goto on janibun ko janano wal ammu bappon janibun ko janano waqila wi ama samo bidalika be wirama do taqwa fiyo be lutido de baadum yoga mabbe baadan be baadin sabu yoga min al asbi modaka habbitagol awa shaddu ko doni tidingol wal man e sakkagol fa baadum yoga mabbe yashuddu tidina baadum baadan yoga wayamna'u hada sakko min tatawulil ghairi imorde jutinangol min tatawul imurde jutingol al ghayri tanahurimu alayhi hurimu wala sahibi habita qol fi istilahi al fardaini ko doni kasariya ndondi jiridi huwa dum man yersko monorona bila taqdirin ko alda e bore li anna sabkan ko ida infarada stayoni tun o weddudi li anna sabko woni tun idan farada so weddudi هذا أرى هذا جميع المال دن نانغال جودين وإذا كان صلاتك مع صاحبين كون صحابة ما وإذا كان صلاتك مع صاحب فرد كون جونغبال أخذ عليك يتما بقى كون كهدي بعد الفرد با فرد دون لقال النبي صلى الله عليه وسلم ألهي كل فرد جوني تكبر أنبياء لا يمجيون فما بقى كلا كهدي فما بقى kala ko heddi fali ula rajulin dhakarin hare ko wuri handuri dum don ko gorko moƴƴo wayen qasimun senda al asbatu asbiya gangal fi salasati aqsamin ender gebe tati usbatin bin nafsi habita gol sabu wonki monki usbatun bil ghairi habita gol sabu tana hore mo usbatun ma al ghairi habita gol wondude tana hore mo al qasm al awwal sendor anande al usbat ko habita ko bin nafsi sabu wonki mumkin fama al mujmi'in wonde ko mof wa hum kon ben al mujma'u ko ben hawtundir bi ala isihim ender e dondundi mabbe ndi en dowrono golbe minar rijal e modorbe illa zawji sona be ngo on wal akh nene goto on minar ummi mulkanene وهم بينهم 14 كو بسابوينايو الابن كو بيدو وابن الابن اتاني را غور كو نزل هيسي جولتي والابي بابا والجد امام سورو من قبل الابي هلك بابا وين لا استوي والاخ اننا غوتا شقي نينا غوتا بابا غوتا والاخ ابن دراو لي ابن كبابا وابناهما بيبي مابbe وين نزل هيسي يبكي والاسم ko duwani wal ammu kan afan wal ammu e bappa wacca ke ngongre nden wal ammu e bappa ashaqi ginene goto baba
wala me bappa li abin nena goto baba goto ne baba goto baba to wa in Allah haste woni don kadi to yi ha to gide wa abu wa bunahuma bibbe mabbe ben wa inna zala haste woni be jolti don kadi wal mutagirin don wal mutagarin dinado al qismu sani sendore dimmerenden al usbatu ko duwoni ko habbitotobe bil ghayr sabutana hore mo hum kon ben don kadi arbata snafin ko be gebe nay al awwal aranon al bintu ko jiwo faksara e ko buri dude mal ibni wondude e bibbe worbe faksara ma ko buri wondude biddo gorko e faksara ma ko buri dude sani dimon bintel ibni ko jiwon tanira hon on tigi hara ko biddo makko gorko hebmo faksara ma ko buri dude ma ibn ibli wondude tanirawo gorko hara ko biddo ma gorko kadi hebmo faksara ko buri dude ida kana silatke fi darajati ma ender darajaji mabbe din sa anno fata kana latike akhaha musiddo makko on aw ibnu ammiha ma biddo bak makko aw ma ibnil ibni ma wondude biddo alladhi on huwa anzala burdo joltude min huma mabbe ida tajat tayuni hatto jini la ifadem wa dalilu hadaini sinfain dalil do sifaji didi min al usba yamode ka habita bil ghairi tanahuri mon qawlu ta'ala dal alla yusikum la la wasikum fi auladikum fi be mo lidhakar nodan gorko mislu hazil unsanir gebal rewbe dido fa hadhihi al ayati al karima wa ayatu tanawalat himo jonnondiri al awlada be ben wa awladil ibni be worbe ben aslu sutata bangal al ukhtu shaqiqa nena goto ko bandiraw nena goto baba goto faksara ma ko buri dude mal akh wondude musiddo ashaqiqu nena goto baba goto gorko faksara ma ko buri dude rabiuna yabundun al ukhtu ko bandiraw li abin ka baba goto faksara ma ko buri dude mal akh wondude musiddo li abin ka baba goto faksara ma ha ko buri dude wa dalil hadaini sinfain dal dido sifaji di kadi gawlu taala ko dalor Allah wa in kanu sibilat ka ikhwatu rijalan wa nisaan falidhakara nawlan gorkum sul hazil unfayain fatanawalat al ayatil karima o ayati do kadi hino jonnondiri wala dal abawaini biddo jebimbe ben dido wala dil abi e bibbe baba on tegi ton fa haula be do fu arba'u fa haula be do kadi al arba'atu nayo namadu ko di modde jantabe do be al ibnu ko biddo wa bun al ibni biddo wala haqqa wal akh ko don musiddo shaqiqu nena goto baba goto gorko wal akh musiddo ko doni baba goto li abin ka baba tarisu monorona ma wonde mabbe akhawatum tarisu rona ma wonde mabbe akhawatum musidbe mabbe be an tariqi ta'sibi gailawul habita gol bihi me gay mabbe amma man adahum amma mona be do min zukurin imode worbe min adukuri imode worbe fala tadisu hare be ronata khawatim nena goto mabbe be few ma'ahum mondo de mabbe shay'an hay hunde wadalka dun non kabna il ikhwa ka fotugol wondude bibbe nena goto be wala amam e ben wabuna il amam e bibbe ko doni hubutube ko hombe do kadi al qasmu salis sendor tata bernde alusbatu ko ben habito tobe ma gayre wondude tana horemu ko ben kadi sinfan ko sifaji didi al awwal aranun dum al ukhtu shaqiqa ko bandiraw nena goto baba goto faksara ma ko buri ma al binti wondude jum faksara ma ko buri aw bintil ibni ma tanira hun jum faksara ma ko buri dude asaniya dimun dum al ukhta ko bandiraw li abin baba goto faksara ma ko buri dude ma al binti wondude jum faksara ha ko buri dude aw bintil ibni ma tanira hun gobbar tanira hun ko jum faksara ma ko buri dude hada ndo gawlu jumhur ulama ko doni kongol ko buri hewde ko e jomirabe gande be min sahaba e marka sahaba be tabi'ina ka tabi'in man baada me be yutiri be ba mabbe annal akhawatu wonde no nena goto be musibe ben li abawayn kay ka jibim be dido be mana musibe nena goto baba goto be
to den gokko wa dalil mabbe marawahu ko konko fillidun al jama'atu jama'un illa musliman sona muslim wa nasa'i anna aba musa radiyallahu anhu ila landama an bintin fi biddo jiwa binti ibni biddo jiwotani raw jiwa ukhtine bandira fa qala ma kilil bint nodan biddo jiwa an nisu feccere lil ukhti nodan bandira an nisu feccere wa qala bani lisaili landi don it ibnu mas'ud ari ko duwoni ka abdullah ibn mas'ud lando dama falamma ata ibn mas'ud bawari ka ibn mas'ud akhbarahu bitima bi qawli abi musa qala qad dalaltu gumdi mi majidana wa antum hamana mi wonal min al muhtadi jaade fewbe aqdi fiha ay min yaawe mum bima qad nabi kon kan naba jalla nyaawi be wi lil binti no dani jiwon ani so feccere wali binti ibn no dani tani da hon jiwon kon asul su jeegabal takmilata sulusen ko atati min tatabe didi ma bage kala ko heddi hande kadi lil ukhti ko bandira on wodani hada dum do wal usbatu ko habitoto be nafs sabu hoore mo min infiradi immorde weddagol baynam hakkunde minhum e mabbe hazun min anfaridin immorde weddagol minhum man infarada wonande on weddordo minhum e mabbe haz ko wawata feppudude jami al mal e dendanangal jawdi ni le gawli taala wa huwa kan qad yarisuhu yadisu arona illa mi kullaha waladun fa warasaruni fi hadhihi al aya endera odo aya al akh musido on jami dendanangal mal afti jawdi bandira makko wayan faridu al asbi al usba o weddore kadi e habita gongol kadi bi nafsika wonki bi hadal hukum sabunde nyaawre do wa sharikuna be kafay baqiyatal usbu e ko hediti kon e habita gongol fa innam no kambe ida kanu sibelatike ma asabil furud wondude jomirabe gebeden ya khuduna be yetta ma baqiya kala ko hediti li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma kun la da al higul faraida jonnitege beden bi ala yimbe majjom fa ma baqa kala ko heddi kon fali awla rajulin dhakarin halako ko buri handude gorko wo wa illam yabqa sayyidak shayna yunde badal furudi bawo gebeden sagatu araybe fukkike hadan do wal usbati no wadani dentangal jihatun bangeji jihatu sittin bangeji jeego yadin jihatul banuwa ko jiha biddo yagal summa jihatul abawa refti jiha yagal jibingol nene baba ثم جهة الأخوة رفت جهة ياغل نينة غوت ياغل ثم جهة بني الأخوة رفت جهة بانغال تانيرا ياغل لغوي ثم جهة الولاء رفت بانغال ونقول ولي يرين دينغول والولاء رين دينغول كما سبق كون في إلينا هو دون أصوبة نكوهبيت تودو سببها سبب مدون نعمة المعتق ko nema ko wadi kon tigirindi ni ala raqiqi e hore makkido makko bil itigi sabu rindingol wa dalilu ha dalil mun qawlu sallallahu alaihi wasallam makko la innamal walau ande rindingol liman ataga kona e waliya gongol liman ataga kona do rindindo wa ida ijtama sitayoni no hawtondiri asibani habbito be di fa akthara ma ko buri falahu halat falam marayno den be halatu 40 al halijinay الأولى الهاري أرنو أن يتحدى كون بفقة في الجهة أبنغ دين والدرجة الدرجة والقوة دولة دين وإن يدين أنتم يشتركان بكفر في الميراث عند الدون دين كالأبناء ونبي ببين والإخوات إن غوتو ببين والأشقاء كدوني إن غوتو بابا غوتو ببين والأمام إبابيرا بين الثانية لمن أن يختلف كون لوتون ديرتا في الجهة بانغال فيقدم وأردنا في الميراث عند الدين على قوابر بيتدو بين جهة كبانغ كالابن ونبيدو والأب بابا فيقدم وأردنا الابن بيدو في التعصيب كهبتا والأب هور بابا أساس سبون أن يتحدى konde be feppata kadi fil jihati e der bangede waqtal fa be lotu ne fi darajati darjaw kama hono dum woniri e kamala wana woniri non ijitama hawti mo woniri ibnun wabunu ibnin nela do hawtiri biddo mu be mana taniraw biddo makko
فيقدم هريكو أدوت الابن كبيدون على ابن الابن دو بيدون لأن سبب كبيدون أقرب وربطاد ما يدون درجة الرابط نايبون أن يتحدى كان بفبتا في الجهة كبان والدرجة كدرجة ويختلف بلوت نرف القوة كدولة هنو نرتا بيث يكون نكو كلاتا تو أحدهما قد مأبه أقوى أن أرسل من الآخر الدويوغ فاتكهم فيقدم هري أردين تدون كدي الأقوى بردوتي دون كما لو اجتماع ونون ركد سيهاوت ليري أخون شقيقون مسيط نينغوت بابا غوتو وأخون مسيط غوتو ليابين بابا غوتو فيقدم أردين تهان لكد الأخ فيقدم هريكو أدوت الأخ كو مسيط الشقيق نينغوت بابا غوتو لأن سبقو كان كو أقوى بردتيلو دي li adlaihi sabu burgol battagol makko be bawayni e jibim be may be ben dido wal akh musiddo on li abin ka baba goto yadli rekon non kadi burata joltude bil abi di baba faqat pet